Kani ka last night kani kami to kando ko Havelock Island nang ni pwede la siya na step nga pili siya. Ko Neil Island. Sa boy pat ka island ka ba kami to na susu. Gano'n ba dyan? Apa je deh? First time. Apa je? Sekarang ni pwede kita sa ko Neil Island kanda ka complimentary photoshoot auto free. I'm excited for tomorrow. Matasi hangi apo Havelock ko kamdere ka vlog. Tapos ba? Tama kami pa siya ko Neil Island ka. Atar ka dito ka tsaka balik ka kadun na mapag dagat nang ni habalik kay no siya ko podler at habalik kay na cruise nagkaroon ba ka tsaka kapag minili na siya kanulong ka tsaka kapag babi lamar ba so far magilawan man ta ka ngimpat babere siyempre best pala siya. Dan lagi saya number 1. Without luggage bana sir luggage नहीं होता चलिए. Kami ketika cruise ke Bangilan na Havelock Island siya po, Neil Island. See you there. Dilapoy hapo Neil Island. Aja nih jangki ke bawah versi kapten nang nih. Nah ketika Island nya sepoi kata lah, sepoi steng kami dulu lah. Dilapoy Neil Island. Sini pada ke ocean ke PR lah. Kan jing kuat ke pipe, jing clear. Yung iba chapo. Very clear. Dan agni apa deng haban lesho sa hotel. Sana hotel pa deng haban. Mili ka sibet. Katala kadwe baje didampoy na. Ese jing clear. Oh ho ho jing tenan. Ka jing kuat. Dok hari ibi. Hai gala pen. Magani gani. Tuh. Rong green sajerong. Ani kuj pala pikirnya kerja ke opsiang hanya mah. Your hotel is Safe Green Resort, and today you have staying one night, right? Here? Yes. Okay, tomorrow morning you have to return back to Port Blair. First we will go to hotel, and then after check-in we will get a 1 hour time. After that we will start our tour. First one is natural rock formation. There is a rocky beach. Okay, there is a rock formation is there. You have to see only sightseeing, nothing to do there. Okay. After that we come back to Bharatpur beach. There is a water activity and a sports. Lunch you can do there also. After that last one is our Lakshmanpur one sunset point. These 3 beaches we will complete today, and tomorrow after checkout we will come to here for ferry to Port Blair. Okay. Nang ni ngin lecha po resort jaga bangsa ang to padang iha beli lai tili jaka ngas pun ipi bar lai tili ke jaka ke bangin lai mitas ni hapo Neil Island na po jaka sa jongi Safe Green Resort pe aja duri ang kita dah tenan deh wow tias baik ala belum kepak teh kata kehiman kai sini kada lock bisa ka jurut mah kasih tu kami di sini tuh saya cakap saja kami terada Thank you, sir. Oh AC उधर फिर वो नेचुरल ब्रिज जाने के बाद वहाँ एक घंटा में हो जाता है। फिर उसके बाद भरतपुर आएंगे। वहाँ वाटर एक्टिविटीज है। चेंजिंग कपड़ा ले लीजिएगा स्विमिंग करेंगे तो वहाँ
वहाँ पे ही लंच हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में एक 3 या 3:30 तक या 4 बजे तक हम लोग सनसेट जाएंगे लक्ष्मणपुर। Rock formation. Right. Ocean. Ini pada dan ini ke Indian Ocean. Kami tu kejat iam. Tendruk kan hawai udah. Sebab udah yang pergi perlak syurah. Kawang dah. Libat metrat tengah on ti sundan. Top नाम दिए थे के देखो नहीं नहीं ये देखो है यार खान मैडम Kani kade hapo Bharatpur Beach. Kade ke Jaka Baar hapo ni. Kade ke Jaka ke Baar hapo Neil Island. Cakaway ke Bangidang dap kade ka. Kaya isa katang kato. Formation Rock Beach. Oh, Formation Rock. Kato kade kaway. Kani kade ke Bharatpur Beach sa kabalay pa din milit dada naman. Pas kuni ipil ko lang formation ni. Ngiro paling inamon bam Joshua niya. Kunjat. ये जैसे मछली आ जाए, मछली क्या बोले, मछली ना Crab or prawn. Begini tham up sa ay up. Jaka Baar Bangiwan ke Kerteng ka Barat ayura kalau kalian kamdan ni dah. Nanti kita di Sirawan. Terus cek dia. Dan ni era kena tangkup nebet. Nah, tu nak kena kacing. Kau jangkau ni, siap siapa ini dok kaki yang kaya betul. Kena tak ketam dan ni era. Baik yang keskuat nak kalau very clear. Pengat nomor ni asyik mo. Wah, idok kata kan ni. Asyik pun pakai ni. Ini. Ini. Shells. Seashells.
we just shoot one video, like I'll just come down and. Okay, 1, 2, 3. So now where next? Ngilami naka to ka baar ka barat nagar beach matang ilit pada sa kabalang ilit sunset. The number you are calling is out of network coverage area. Isuan sendur ini mah. यहाँ से जाइए Kene ke jaka ka balai bat bakadu. Dan minta kene ke episode. Ke jaka kene. Dian tu tempat ni. We are here at ngalakan maurat tu ke kerteng ni batai is kerteng dekar ngalakan maurat. Hang ni. Batrai ta masih kai rem dan ni era. Siang kumnes ngap kata ka sound jong ka ocean, sound of the wave. It gives me peace. Anis itu Sabang. Sabang katakan sound of the wave. Yang pendawat di mau bestai punya sibun tu. Jusha dapat berai ke dia. Abad dah airport dah kira rupet kereta. Kita siap beraan ni punya sibun ha. Ini benda borak ni ke Riau baru kan. Ini saya cakap sapi kam dalar kan ni. Em dari pada shuan ni kong direction ni teka ler tabang ila 1 2 kami telat kene kam lesu. Di ke rumah sak mangi. Ini di Sebar. Ini ke rumah sak ke di apa Neil Island. Kecil. Hang tai pada kedai ke restoran. Kena kedai ke dia pekerja di Sarawak Island. Of course kedai ke sini. Isuan ni silek. Dengan mana step ni sak mata simir hang ni efek ke di ternak. Bisa tak simir milik mana saya step. Saya step pada gila direct the spot popular. Kita nak palak bah. Welcome to my penthouse. Welcome to my penthouse. Ding-dong. Come. I will show you around. Tak. Woo. This is our last dinner in Neil Island. We will be having our last dinner because tomorrow early in the morning we have to go back.